Avi, kenapa you datang? Okey dah hari ni. Okey, I pergi beli air. 100 plus kan? Tunggu jap. I nak sejuk punya tau. Okey. Oh, adik manis. Ada orang cakap you comel macam Pikachu tak? Comelnya. To be honest, Jadi, I orang yang pertama yang cakap macam tu lah. Gatal lah tangan kau. Nah, Oh, girlfriend lah. Jom lawan. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait. Tak tahu mana pun. Game baru start. Sampah. satu game basketball saja. Tak apalah. Aku mengaku kalah. Oi, aku boleh 3-pointer bukan sebab aku boleh 3-pointer saja, tapi sebab markah paling max dalam basketball adalah 3-pointer. Aku pukul kau 3 kali bukan sebab aku boleh pukul kau 3 kali, sebab kau boleh tahan 3 kali saja. Adik manis, jom. Saya Bobby.